Radovane milovane, danas ću snimak posvetiti Lučindanu, odnosno imenima koji su vezani za ovaj dotični praznik i jednom da se razjasni činjenica o tome da je suštinska razlika između domaćeg korijena luk ili ti luk, što znači miris u daljini, u odnosu na louksios, grčki, što znači svjetlost, ogromna. I ova imena jezički, iako su vezana za praznik Svetoga Luku, odnosno za Lučindan, ona jezički pripadaju domaćim imenima i vezani su za ovaj korijen luk, miris u daljini, što govori o preklapanju domaćeg korijena i samog praznika, odnosno samog poštivanja praznika Lučindana. I evo nekoliko primjera, kao što je ime Luka, Lukan, Lukar, Luko, Lukša, Lukić ili i Lukašin su neki primjeri muških imena kada je u pitanju ovaj korijen, te nekoliko primjera ženskih imena, kao što je ime Lukana, Lukica, Lukička, Lukarka. Hvala ljudi što ste slušali i gledali ovaj snimak. Do sljedećeg snimka slobodno se pretplatite, vi koji se niste pretplatili. Pogledajte stare snimke, dajte sviđanje ispod svakog snimka koji vam se dopada, te proslijedite drugima da vide i stisnite zvonce da vidite kada će izaći novi snimak. Svima koji slave sretna slava, želim ugodan dan, s Bogom!